Twongeye kubasuhuza nshuti za Shishoza TV. Uyu mwanya rero tugiye kubagezaho amakuru yo mu gihugu cy'Irwotamasimbi, mu gihugu cy'Ububirigi, aho Ububirigi bumaze iminsi itatu mu icuraburindi, nta mukozi ujya ku kazi, nta muntu uwo ari wese, nta munyeshuri ugenda, nta kinyabiziga kigenda mu muhanda. Ibinyabiziga yaba transport izo arizo zose zahagaze guhera ku itariki kuwa mbere ku itariki 24 z'uku kwezi kwa 11 kuri 25 n'uyu munsi ku itariki 26. Biteye bite rero? Ni muri ayo makuru tugiye kubagarukiraho mu kanya, ariko muri rusange reka tubanze tubibutse ese Ububirigi muri rusange bubanye n'u Rwanda rute. Iki gihugu rero muri rusange gifitanye umubano mubi mu buryo bwuzuye bwose n'igihugu cy'u Rwanda, aho nta mubano ushingiye kuri za ambasade ibihugu byombi bifitanye. U Rwanda rukaba rwarahagaritse uyu mubano mu buryo bwo mpuzamahanga, aho rushinja Ububirigi ko Ububirigi busabira u Rwanda ibihano mpuzamahanga. U Rwanda kandi rukaba rushinja Ububirigi gukoresha ubutaka bwarwo mu kwemerera abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ububirigi kandi rukaba rushinjwa uruhare mu mateka mabi yaranze u Rwanda y'amacakubiri. Muri rusange rero murumva ko amateka y'Ububirigi n'amateka y'u Rwanda nuko uyu munsi umubano uhagaze, bikaba birimo igitotsi, ntabwo ari agatotsi gato ahubwo ni igitotsi kinini. U Rwanda rukaba rwarahagaritse umubano rero mu rwego rwo kurengera inyungu z'igihugu no kwiha agaciro muri rusange. Ngira ngo rero muri rusange twihuse reka tubagezeho icuraburindi rimaze iminsi 3 riranga igihugu cy'Ububirigi. Iri curaburindi rero ry'Ububirigi byatangiye ku wa mbere ku itariki 24 bikomeza ku wa kabiri ku itariki 25 n'uyu munsi ku wa gatatu ku itariki 26. Ibikorwa byose byahagaze, nta transport nimwe yemerewe gukora mu muhanda, yaba za train no kuvuga gari ya moshi, yaba tram, ubwoko bwose bwa transport bwo muri iki gihugu bwose bwahagaze. Nta munyeshuri ujya ku masomo, nta muntu n'umwe uva mu rugo, nta mukozi ujya ku kazi, nta mushoferi ujya mu muhanda, mbese buri kimwe cyose cyahagaze. Bityo rwose biragaragara ko Ububirigi buri mu icuraburindi. Iyi mpamvu rero y'imyigaragambyo muri rusange, impamvu nyamukuru ni ikibazo abaturage bafite, abakozi muri rusange bagaragaza ko igihe cyo gutangira ikiruhuko cy'izabukuru kirimo gukurwa ku myaka 60 kigashyirwa ku myaka 67. Ibi bakaba bemeza ko bizatangira mu bihumbi 2027, ariko muri rusange amashyirahamwe y'abakozi akaba arimo kwamagana iki cyemezo, avuga ko rwose ari ikibazo gikomereye abaturage, ari ikibazo gikomereye abakozi. Ubwo rero muri rusange tuzakomeza tubagezaho aya makuru ku gihe, twizera ko mukomeje kudukurikira, kandi ntimwibagirwe gukora like, share na subscribe kugira ngo amakuru ajye abageraho ku gihe, n'ibindi biganiro bicano kuri Shishoza TV. Nguko ngayo ubutaha tuzabagezaho muri rusange amakuru cyangwa se umwihariko w'igihugu cy'Ububirigi. Ese igihugu cy'Ububirigi gihereye he? Gifite ubuso bungana iki? Abaturage bangana iki? Ni mu kiganiro cy'ubutaha. Mwakoze cyane.